hano kuri Yego TV reka banze mfata akanya gushimire cyane wowe bashe kuba wakora subscribe yambwiye ngo nawe nutarakora subscribe nuko ngo ku magambo atukura waje kuba wakora subscribe kugira ngo utazacirwa na byinshi Yego TV izajya kugezaho haba makuru ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Rero uyu munsi twabazaniye amakuru amwe ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose n'umwe mu bakobwa bakunzwe cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda no kubera gukina filme n'umukobwa wamenyekanye ku izina rya Diane kubera gukina muri filme City Maid, nyuma akaza kuyivamo akerekeza mu gutegura filime yiwe yise Impanga series. Ingiriro akaba ari imwe muri filime zakunzwe cyane, akaba muri iyi filime yitwa Kami. Amazina yiwe ni Usanase Bahavu Janet. Rero kuri uyu munsi Usanase Bahavu Janet akaba yasezeranye imbere y'amategeko, ariko bikaba byatunguye abantu benshi kuko bagiye kubona bakabona amafoto ari gucicikana yuko yabashije kuba yasezerana imbere y'amategeko yuko agiye kubana nka Freddy Legend. Freddy Legend ni umwe mu bantu numwe mu bantu bamubaye hafi mu itegurwa ry'iyi filime, ndetse Freddy Legend avuga yuko bakundanye bahuriye mu kazi ko gukina filime. Rero kuri uyu munsi nibwo amafoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose yuko Freddy Legend yasezeranye na Usanase Bahavu Janet bagasezerana kuba babana imbere y'amategeko. Amafoto yacicikanye abantu bose babasha kuba bakirebera ukuntu basezeranye imbere y'amategeko. Rero iyi foto amafoto rero akaba yatembereye cyane uyu munsi, bivuga yuko hari hashize igihe gitoya cyane Freddy Legend asabye Bahavu yuko yamubera umugore akamwambika impeta agatera ivi, bimwe twita gutera ivi, ubwo byari kuri anniversaire yiwe yari yakoresheje anniversaire, nuko aza kuba yamusaba yuko yamubera umugore. Kuri uyu munsi rero atera ivi, uyu mukobwa Bahavu Janet yaje kuba amwemera yuko bishoboka cyane yuko yamubera umugore, arangira avuga ati yes. Ni nyuma rero y'iminsi mike ishize, byari kuri anniversary yiwe, hari ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi nibwo yabashije kuba yakora iyi anniversary, ndetse babasha kuba bamwambika impeta bamusaba yuko yazamubera umugore. Rero uyu munsi nibwo yabashije kuba yagenda mu mategeko ajya gusezerana n'uyu Freddy Legend. Bari bamaranye igihe kinini bakundana, ndetse urukundo rwabo rwahereye muri sinema, nuko nguko rero byifashe. Uyu munsi rero bakaba basezeranye imbere y'amategeko. Muramubona rwose Bahavu cyane ku idarapo ry'igihugu avuga ati ndabyemeye, ati nemeye yuko Freddy Legend ambera umugabo nanjye nkamubera umugore tukazibanira akaramata. Rero ni muri iki gihe cya coronavirus aho ibintu bitoroshye, hagomba kuba hari umubare ntarengwa w'abantu runaka bagomba kwitabira. Rero nawe akaba yabikoze muri ubwo buryo yirinda coronavirus. Rero akaba ari ibintu byatunguye abantu benshi kubona Bahavu Janet yagiye mu mategeko n'uyu Freddy Legend. Bari bamaranye igihe kinini, nubwo twari tuzi ko bakundana kandi bagomba no kuzabana, ariko byatunguye benshi kuko we yajyaga avuga yuko ubukwe buzaba mu mpera z'uyu mwaka wa 2020. Akurabona yuko ari ibintu byiza cyane, twabutashye online rwose dore ko ibintu byose dusigaye tubyitabira online. Rero murabibona bakaba basezeranye imbere y'amategeko, abakunzi babo bakaba babyishimiye cyane. Reka turebere hamwe bumwe mu butumwa bw'abakunzi babo ko babyakiriye kuri uyu munsi. Clapton Kibonke muramumenye nawe muri filime akavuga ati congratulations, agashyira imitima ibiri akandikaho ati Bahavu Janet Uwase, ngo akaba Riri Kabareba akaba avuga ati wow congs beautiful, komeza ujye imbere muri byose. Ngo nawe akavuga ati big congratulations both of you, timwese kabisa bishimiye cyane. Ngo ati congratulations beautiful. Ngo nawe ati congratulations Bahavu mwiza. Ngo nawe ati congs Bahavu agakoma amashyi. Ngo nawe ati amashyi. Uyu nguyu akamanika amaboko yarangiza agashyiraho imitima. Ngo nawe ati congs Janet
ubona yuko rwose abafana biwe banezerewe cyane kuri uyu munsi ubwo Bahavu yabashije kuba yasezerana imbere y'amategeko n'uyu nguyu Freddy Legend. Reka ngushimire cyane wahisemo kuba natwe hano kuri Yego TV, nkubwira ngo nutarakora subscribe umanuka ngo ku magambo atukura abashe kuwakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ukurikirane gahunda nyinshi n'ibindi bintu byose Yego TV izajya igutegurira umunsi ku munsi. Reka nishimwe yuko wanezerewe kandi bwira Bahavu Janet iti urugo ruhire, andika ngo muri comment umwifuriza urugo ruhire niba koko uri umufana wiwe. Mwakoze gukurikirana